Mihang'o ikoretwo igitwarithio na mbere ya kwarahura Kiama kia Jubilee ni hindi yakiriirio na umuthi kaunti-ini ya Kiambu. Mihang'o yuma mingi ya kuhinyiriria muingi ukanyita mbaru Kiama giki. Koguo ithuĩ tuikare hau Jubilee, tung'ang'anire hau Jubilee, na no ndira extend guoko kuri andu aria angi mathamite magathie UDA magathie Kiama kiu kingi macoke guku Jubilee. Mbunge wa Kiambu Town Jomo na nyoteria gituru itiganite ni mateteria uruti wa wira wa thirikari ya Jubilee gukumakianirira mari na mwihoko ni mekuhota kumatio nyiti mbaru wao gicigo-ini giki kia Mount Kenya. Tuthie tutare na ciama citu, tuthie twinoi kuria tucoke mundu aikarira giti ethugundo guigwa ni kiagi urugari tugacarerio kirei na tukeigua twinja. Ihinda-ini riu ni mahurire ndefe mutongoria wa Kiama kia ODM Raila Odinga. Kwenda kwa uchaguzi na tuchague kiongozi yule ambaye tunajua ataangalia maslahi yetu ya watu wa Mount Kenya. Na kwa kaunti-ini ya Nyandarua atongoria riothe maranyotera tigiti wa UDA kwitaitanira iturwa-ngurani ni metekaniirie na mugambo umwe makenda maritwa maria mandikithitio ni IEBC hau kabere mahuthirwo rimo hari ithurano cia wamurani. Ithurano igekirwo polling stations iria ihuthagirwo ni IEBC na twacoka twarikanira ati tukahuthira IEBC registers. Ihinda-ini riu ni maniriire mari na mwihoko Kiama giki kia UDA nigatabana ithurano cia wamurani iri na uma na waragania mihang'o iria ibatie gutwarithio na mbere mweri-ini turorete. Othe aria mari Nyandarua ni magetikirio guikia kura cia nominations ya UDA. Neyo noyo njira iria tungiona ati githurano gia nominations kia UDA nigigukorwo kiri free and fair. Nake spika wa bunge nene ya bururi Justin Muturi ni arutite thirikari mahitia ni kwaga gwikirira thigwa na mbere honge-ini imwe to implement ideas which make our country to grow. Muturi norio kwaragia ri kaunti-ini ya Kilifi augite uramati muru wa honge ngurani torimi niguo cungiriirie bururi wikore haceke. Wanafikiri kuajiriwa kazi ya serikali ni duka umefungua yako. Unasahau kwamba wewe ni mtumishi. Na kuguko kaunti-ini ya Nairobi gavana Ali Roba nianiriire Kiama giki kia UDM gikanyita mbaru Raila Odinga hindi githurano twerekeire miario otaino ekerekererio ni arugamiria gikundi kia maendeleo ya wanawake. This approves and supports Azimio la Umoja Coalition in the 2022 general election.